Mấy quay na ta Guikhanliu maning mai trong YouTube channel pe tin rai nai la mai thon riwi a side hide new mata khatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in samla kho Manipur Chief Minister N Biren Singh ta Manipur donglat lulam Ministry of Home Affairs ri intuk mai meeting tat kai kan mai khau chai ka zau kan mak mai khau Senior Congress leader Pawan Khera ri lungai mai indau kan the Pawan Khera ri Manipur Chief Minister ta Ministry of Home Affairs tuang meeting khau ti ka zau kan mak mai hai Tabui zang ri chu tu mai question sai than kan ka ge nai the mi tuang meeting khau chai Manipur Chief Minister ru khau Central Government ri no confidence motion phungku na kanu tuang CM ta lumsi mai nai bam lana chu tu na than kan the meeting khau chai Manipur tuang security situation lam khau ka phiat na Union Home Minister Amit Shah rui kage naye chai Central Forces lau inbuna chuzak mai khatni law and order phungwang dat khang sa indau kan chonge Ministry of Home Affairs trong official statement khau Amit Shah rui security agencies khau Manipur tong lat lu ti pat ba mai nun ru khau tan mai legal action la thau khang ni sa kan chonge Home Minister Amit Shah rui Manipur tong lat lu khau chuzak mai phungwang khang karam na tan sin thau ba mai ti High Committee of Tribal Unity rui thonku mai indau kan the Home Minister rui Delhi khau high level meeting non-political assessment, army, paramilitary, khatni intelligence agency nun le tat kai na Manipur dong lat lu lam khau ka phian kan the Political influence ka saw magna meeting kan mai rui intuk mai step lalo the tu mai din tuang the tu na sa kane Manipur khau in time minun rui state armories khau rui ban sin azu asut kan mai khau Central Security Forces law inbu na law and order nighted khang ka ge nai mi dai central leaders nun haupat bam the tu na sa kane Committee on Tribal Unity Southern Hills rui minority Kuki Zo community khang political resolution phungwang law ni mai khang ta lumga ye kumna Kuki Zo khang union territory ka siam law khang ka ge nai mi dai sa indau kane Kuki Zo community rui India tong history khau tan azu ta lo kan mai na ye mi long khau tai Netaji Subhash Chandra Bose Indian National Army le tuna Indian nation tong welfare khang tan ta lo kan tuangi tuna sa kane kumna Kuki Zo community rui ka hau mai political settlement tai tilau ni mai khang ta Committee on Tribal Unity rate lumgai mai indau kane liquefied petroleum gas petrol khatni diesel national highway tamrut na Chennai Infal to Silchar via Jiribam khau phungkaluba mai drivers nun rui Tuesday June 3 rut na tachat khawri ka hauna indefinite steering wheel down strike ka hau kan the driver nun rui national highway tamrut na Chennai khau security inbuna tilau khang demand suna gwang kan tongi Jiribam district tuang Khunau community hall khau tat kai kan mai meeting khau la lau kan mai lading thailaina government rui Kuki women's union le na mai phungwang maksan indefinite strike hai tat kai bam puni the tuna sa kane Kuki mai pui nun rui Monday nung tai Tatbung village Tamenglong district khau petroleum phung mai gari nun ta kham kaina ti tat makan chonge meeting tai all Manipur Petroleum Products Transporters Association khatni all Manipur Petroleum Products Drivers Association rui lang na tat kai kan chonge driver nun thailai na national highways khau hai driver nun khau siswai mai panu mai nai me jang rui security hai ti inbu lau khang demand suwang kan chonge June tarik saruk khau chai ka hauna security biu na mak mai jang rui petroleum gari goi tat kalu da nu magna gongkan chongi tu na sakane intaw hai petroleum products phung mai gari phainai ringu inbu infal patang nu magna Jiribam district khau dingbam the mi tai ban sin mai khani Kuki mai puinun rui chang thing kan mai jang rui tu na sakane mi da khau puat phung mai gari nun ta Central Reserve Police Force rui escort suna June tarik run ta chat infal pat khang tat kan thi tiki petroleum phung mai gari nun tu tat magna Jiribam khau dingbam the June tarik run tachat security forces personnel nun ta phung kalu mai bus Monday chipchung Kangpokpi district national highway phaikat na kanai khau mob remai intai kan thi tuna fire service ri Tuesday nung ti thai kan the bus tai Central Paramilitary Forces CRPF ta phungpat mai tai Kangpokpi district tuang Thomas ground khau intai kan tuangi tiki mansai ka biu mai cham thu nai kan mage cham thailai na bus tai Dimapur thangrui Kangpokpi district headquarter khau jingbang pung sakio jang khau patang kan tuangi kumna Kuki mai mob ri intai mai ka zau ni Sheikh Sune tu na kham kan chonge mi da khau Kangpokpi district tong fire service remai amu khang gwang mai gan khau lungpo mai mob remai te ti amu kan magi tu na chamte re sakane mi tuang lam khau Kangpokpi police re kalam phugut khang case register salau kan the tu na sakane Manipur tong trans women Dr. Beyonce Lystrom rui Manipur High Court khau read petition file suna katong educational certificate khau gender kalai khang nai kan the Dr. Beyonce Lystrom kating kum tamru na kanai Infal West District High transgender community khau ren North Eastern region khau rai mai suna kum chingnai na rut na tachat khau medical doctor sukan chonge Dr. Beyonce
Beyonce trong case tai Justice Ahantem Bimol Singh Risina June ru na kathum rai mai hearing tat kai kan chongi kumna next hearing schedule ta July ru na chanai khang lau kan the Dr. Beyonce's petition hilai na kamai ingan me suna pon kan ni kumna kazan baboy laishram tuna thua lau kan chonge Dr. Beyonce re ka chong government khatni legal records khau into mai the tuna laubam sini educational certificate goi khau baboy laishram tuna gender khau male tuna laubam mai hairui ka khangkung mai ariubam chonge February kum singnai na china padai khau Dr. Beyonce re Board of Secondary Education Manipur Council of Higher Secondary Education Manipur khani Manipur University khau certificates ka than ti dat khang nai megan khau ka chong request tai nu lau kan mak chonge kumai zangri Dr. Beyonce record khau petition file suna certificates ka than into mai zan Beyonce laishram khau ti dat khang hoi kan chonge Dr. Beyonce re further education tat kai dat khang mi ton certificate pang chai ka gen nai na nai kan chonge Home Minister Amit Shah resigna June tarik Rutna Chanai high level meeting tat kai kan mai khau coordinating committee of Manipur integrity ri tanna nu ni mak mai indau kan the Coordinating Committee of Manipur Integrity spokesperson Khuraizam Athauba re Manipur crisis chuang core issues kauri Home Minister Zai Inbiang Khang Subamti tuna sakane Amit Shah re Manipur dong la du lam khau kuki le maitai communities ta pari ra khang la ding la kan metai insu mage tuna sakane Manipur dong issue hai ching kuki narco terrorist armed groups le Manipur government khani government of India ka khaude tuna sakane mi khau hai maitai le pari ra khang ka ge ma ge kuki group le government ka khau ka phiat ni mai lat bam de tuna sakane Amit Shah rui juntari group na chanai nung tai Ministry of Home Affairs rui maitai khani kuki communities ta Manipur dong la du lam khau pari ra puni tuna sa indau kane mi hai communities kanai ka khau kalang pat na ba mai ti hai zai ka riu dat khange tuna sakan twange review meeting khau tai ka ge na ye tai Central Forces in bu na thaupat puni tuna Amit Shah rui sakan twange June the recruit na tachat Portugal captain Cristiano Ronaldo katingkum tam rut na chaki rui history khaw record kathan suna European Championship luan charuk tang mai suna asai Czech Republic le palup kan the Ronaldo rui European Championship khaw goal chan gai liang mai suba me khani mi tong tournament khaw hai match ka sing palup gai liang mai suba me Ronaldo rui kum singnai na padai khaw chai rai mai suna European Championship khaw palup kan jonge Asai Czech Republic le palup kan mai khau chai Portugal rui goal kanai le akhat khau ngam lau kani tiki Ronaldo goal thu chan kan mage mi tong tournament khau goal chan tuang na ye thai European Championship khau kan thai liang mai goal chan mai supni asai rai mai match Turkey rui Georgia ta goal kathum le akhat khau ngam lau kane Portugal rui Czechia ta goal kanai le akhat khau ngam lau kane June tarik rut na chakyu fixtures Croatia versus Albania tingzin pung charuk makai Germany versus Hungary tingzin pung sakyu makai Scotland versus Switzerland chipsung pung baro makai khau tat kai pani ti thai mai hai pui cham se rui kan di mai goi khau ti thai lawi tu mai tu tat kan mai Saturday June tarik rut na pungu kum singnai na china padai puinung patsoi khau ba mai unit rut na padai arambai tangol nun rui Tamenglong to Infal passenger paktat ba mai gari nun khau chi chang chek suna chingnai nai na la kan the hai tai RNCM in tai phai long rian tong leaders nun le arambai tangol tarik rut na chanai June nung dung kariu na ladat ma khangnu na laudat thi hai jang rui Blue Line Taxi Association Tamenglong rui Daina Thunku The President Blue Line Taxi Association Tamenglong ting nai luan tun ngai bu tarik rut na chakiu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin ting riu nu we jing bang ting riu puni tun ngai bu tarik sui lau chuan ting riu puni kalan ting rai na ye ting zin ting riu puni jing bang ting riu nu we the Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement solauni me ko goi rui 9873658872 khau alam lau nu we Khatni subscription solauni me goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam lau nu we mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel be tun roi kaloi na thun ku dare in chuan khuang ru na khat kai me gan roi mai goi na king in cham da la kho thun ku the